Igreja condena acto de violência na comete Rússia jovem Sira e Larang, também hamono dignidade do povo de Timor-Leste. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, atau preocupação relaciona ao caso assalto malu entre jovem Sira nebe acontece após administrativo Kailaku, município Bobonaro, foi indalais pode resulta jovem ida lakon vida. Além de ia semana acontece tan incidente ida ia gruta Golgota area Kampung Baru, pode hakanek juventude ida. Ho situação hirak Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB considera aktu jovem Sira niang hamono dignidade povo Timor-Leste nian nebe maioria sarani católica. Os acontecimentos de foi liu dia 20 de maio Itacaré bate acontece ia Itarona bate acontece ia kaila lah foi di orang yang di luar itu você cara karena vale dengan ia gruta Golgota kalau kita hanoin gruta baik tersarannya atau resa Fati oração ninia, fati lulit ninia, fati sagrado ninia, nessa hoje igreja vai ita sarani, vai passar ite sacrifício, passar ite ninia, ita niya oração vai maromar. Agora ita niya gruta, sai fati hoje, sona malu, tuda malu, tala malu. Laos tamona, nabi fati kita petrans, laos sai Laos na saya fatin oração ninia, saya fale fatin onde aqui a violência. Laos na fatin bênção ninia, saya fale fatin malisa. Tambah kita mah respeito tanah na fatin hirak ni. Lebih ulu kita rasa bekerja. Malu provinsi. Halo kita mehoto, tuda malu, kolok malu, ta malu, sona malu kita mehoto. Apa noi? Ida adalah os dalam papaskan. Ida os dulu. Papa Matebian, Papa Francisco sempre dejan. Ho violência, kita nunca bele hati lori paz. Apa noi mos? Ho Itania buat hirat ehod laos atau hetan solusi problem laos dalam lapas ninian tapi dalam atau aumenta tentang konflik mat iya dalam atau aumenta tentang problema mat iya di dalam barat aumenta tentang stres di sociedade tambah stres aí tarona nessa lei yang kalau akan kita lalai bom, harus lalai. Melakukan atau lalai. Kalau situasi misalnya yang preocupa mal, kalau yang sente lah mati, tambah bela acontece de repente musuh ainda halo, situação ini hal kita, nessa hal itu sociedade de stress tambah situação tidak musuh. Dom Virgílio Mos, cidadão roto, atuadokan husi violência, pode hari unidade no paz e Timor-Leste. Itu te precisa harohan di Santo Antonio, atu hanori itu hatena hal dialog, hatena kualia, hatena rona, e hatena mos reconhece. Itania fraqueza sira, itania miséria sira, itania failanço sira. Itania ma hanoi dalan, nebe ita Timor nia kultura nebe dehan kata. Nahe pitibok, nahe kita tahu saya tur atau balia, kalau nahe tur hari malu. Tapi dari tadian Lisa ini dari daya jauh dari biasa musikal mainnya, di dalam hari lawan afat oin lor, entah ita hari koin loron dia, oi bitia orang lain, mentali tamu itu untuk biti lain, tapi tur yang mesamus dia belakali, tur yang sofa mus belakali. Turi orang karpet lihat ini kapasitas mata nafati, ambil ini bedia kintan. Ada tu yang mai ida kata, ida nek kun itania, tahu mai itania lisa hidup nehot. Fano nafati mai ida, atau haburas nafati.
tomang hira kenai atu bele kadalan o di promove paz ni haturut usia maglorita udah sente kata glory duni kita manehan esa oi ia evangelho deh ita família ida tambah itu pertence a família Bob maroma kalian ia maroma bertanya aman no ita hutu mesal mau alim então saída mas kita precisa halo anoi seita hotu hakar dunia atu itene rai anesan ola tene dia foi de boda fu isu lara isu fu ida lara ida la tene bai hira mak timor itu belasari fu ida lara lebaran kalau lupa família mau susah mak apa amal itu dah rumah susah mak Ia ambito komemoração lorong ruanulu fulan maio foi na ne Juventude Sira asal Tamalu ia posto administrativo Kailaku município Bawonaro onde resulta jovem Ida honaran Ronaldinho Mota Ximenes la convida. Além de ia terça semana nemos acontece incidente Ida ia Gruta Golgota Kampung Baru onde hakanek jovem Ida honaran Mariano de Jesus Araujo. Abrão Amral Jacinto Fuka Jemen.